Super Radio predstavlja. Nemoj nikad biti dole. Hills Up festival. Provedi 3 nezaboravna dana na Zlatiboru od 15. do 17. jula. Nastupaju Main Stage, Hladno pivo, Beogradski sindikat, Rundek, Goblini, Ritam nereda, Električni orgazam, Tribute bendovi, Stage House u šumi, DJ Lea Dobričić, Calavera and Manja, YSD and Kobe i mnogi drugi. Nemoj nikad biti dole. Hills Up festival, Zlatibor. Dragi slušalci, 12 sati i 15 minuta, emisija Cool Presek i Super Radio. Prva informacija za danas u emisiji Cool Presek jeste šta vas to očekuje na Hills Up festivalu ove godine, 15., 16. i 17. jul. Ja sam siguran da će nas vremenska prognoza poslužiti na kraju krajeva kada su svi ovi izvođači prisutni, a moraju oblaci tmurni da se sklone i da nam pruže uživanje. Moja današnja gošća, ovako bar telefonskim putem, nadam se da ćemo se uskoro i upoznati, Sofija Pavlović, PR festivala. Dobar dan i dobrodošla. Dobar dan, hvala na pozivu. Dakle, 15., 16. i 17. jul, šta je to što nam vi pripremate na Zlatibor? Ove godine od 15. do 18. jula treći, mnogo veći muzički festival Hills Up, opet na Tić polju na Zlatiboru. Organizatori su kao i pre 2 godine omladinsko udruženja Serdar i Zona uz veliku podršku opštine i turističke organizacije Zlatibor. Ove godine su spremili program na 2 bine. Glavna bina je zadužena za dobar rock, punk i hip-hop zvuk. Nastupaju Hladno pivo, Goblini, Rundek, Električni orgazam, Divlje jagode, Delarno band, Beogradski sindikat i mnogi drugi. A također spremamo i tehno spektakl koji smo ove godine nazvali Haos u šumi uz nastupe Lea Dobričić i brojnih priznatih DJ-eva. Boga mi, brojni izvođači svakako od 15. do 17. jula i sad onako jedno organizaciono pitanje, kako vam je bilo da pronađete sve ove izvođače i da ih onako bukirate za ove datume? Je li bilo naporno, je li bilo teško da nagovorite, da motivišete izvođača da dođu na Zlatibor? Pa u suštini na sam pomen Zlatibora imamo lakše otvaranje svih vrata, a negde ovo nam je već i 3. godina kako organizujemo, tako da imamo odličan tim i onda to sve ide mnogo lakše i bolje. E sad, za sve one koji možda prvi put idu na Zlatibor, upravo na festival Hills Up, neko iz Niša i tako dalje, pitanje glasi šta obavezno posetiti na Zlatiboru? Šta nam Sofija preporučuje? Kako da upotpunimo svoje vreme dok čekamo koncerte i žurke na Hills Up? Dobro, ja bih sve Nišlije prvo pozvala da prilikom dolaska na Zlatibor se dobro informišu vezano za smeštaj za vreme festivala i preporučila bih svakako kamp smeštaj u samom festivalskom prostoru. Tako sigurno neće propustiti brojne adrenalinske sadržaje i dnevne programe koje smo pripremili, a mogu naravno posjetiti i brojne izletišta u okolini Zlatibora, to su pre svega Stopića pećina i Sirogojno, zatim Gostinski vodopad jer očekujemo lepo vreme, Mokra gora i okolne izletišta. Sofija, mislim, nije valjda da si htjela da mi prećutiš te dodatne sadržaje, šta nas sve to očekuje 15., 16. i 17. jul? Koji su to adrenalinski šokovi? Naravno da ne, nego samo prvo naznačila sam da imamo dosta adrenalinskih sadržaja. Ove godine paintball organizacija se priključila, tako da imamo za sve posetioce i mogućnost da se oprobaju u paintballu i također da se prijave na turnir koji će biti organizovan i očekuje se brojne nagrade za sve one koji su vrhunski u ovom sportu. Zatim zip line, spuštanje pored samog festivalskog prostora i mnoga iznenađenja koje čuvamo kada se približi sam festival. Također od dnevnih žurki, prošle godine smo imali pena party koji je bio onako prilično zanimljiv na livadi. Ove godine ćemo imati tehno žurku i pratite na našoj stranici Facebook Hills Up Festival, tu ćemo objavljivati sve novosti vezane za
festival. Svakako ćemo se mi čuti još po koji put do početka festivala. Što se tiče informacije u vezi sa kampom, ja volim nekako kamp da rezervišem na vreme. Kako da rezervišemo svoje kamp mesto i tako dalje? Je li to isto na Facebook stranici ili na sajtu? Može na Facebook stranici i online. Ono što je jako bitno, to je za sve one koji još uvek nisu kupili karte za Hills Up, koje se prodaju u win-win radnjama u celoj Srbiji i online preko naše stranice i DD Ticketsa. Dobro je da znate da postoje paketi koje smo pripremili, to su 2 paketa ulaznica za festival i kamp mesto po cijeni od 5000 dinara. Tako da, znači za svi koji žele da borave u kampu, to je negde najbolja varijanta. Dakle, 3 dana u kampu, 3 dana dobre zabave za 5000 dinara. Jeste, za 2 osobe, jeste. Za 2 osobe? Da, za 2 osobe. Znači 2 paketa ulaznica i kamp mesto za 2 osobe. Ja kao piroćanac, evo već pišem tamo da želim odmor od 15. do 17. jula. Ovo se stvarno isplati. Hajmo za kraj još jednom na brzinu, onako u 1 minut. Šta je to što nas očekuje na Hills Upu? Koji su to izvođači? Na glavnoj bini to su Hladno pivo, Goblini, Rundek, Električni orgazam, Divlje jagode, Beogradski sindikat i Lea Dobričić koja predvodi vrhunsku ekipu DJ-eva. Sofija, hvala na ovom uključenju, pa se čujemo i naredne nedelje. Dogovoreno? Hvala, čujemo se. Svako dobro, prijatno. Ljudi sa idejama, pridružite nam se. info@superradio.rs